Ki paringa jong gejalan yam juai haga arfosan trik wi jong arjar arfosan kilawan bani simbenta kemas bekhuj kebelalong hasin tirisas katedral juai banduai kerpang na kebenta kejingjat hai kemensim jong kepa bekhuj Pope Francis berklat no haga arfowe trik wi jong ha Vatikan Rome. Bishop Ferdinand Khar ulolong nong kenyarang ba hagani kesengi harengkat kajing seran lang i Vicar General i Father Martin Jela rengkat pat kiwede kilingdo soblay ki batray hagadisis Juai. Hagajing kren belung mensim ne Bishop Ferdinand Khar ila kren sepang kajing kelar kupa bukhuj Pope Francis hagapor paskha kalong kajing kermen yengi khamtam ya ki basnyo kya mensim bat ki basnyo si. Bat kene kepenken mau yengi ya kajing ong Paulus Apostol ladangi yap lang bat ukris ngingat ngin si imro rengkat bat ukrist. Kasiti Paulus Apostol cegi Kristan Rom dan nong benriu dekat ke Bapara. Pope Francis, long Kristan, long Windro, long Bishop, long Cardinal, long Pope. Patray moon ikam kapalang ko prepare ki prepare jong kari patray. Ngai mo yublay bla ay new radba bat ta kami ipan ki sini e yublay ay ukunjat ke din so ko jukot. Berdoa berukun batu bensin maupun kecilai jom prai jumi Yesus Kristus pada kecilai jom lain dalam pada kecilai sebelum bensin maupun kita mereka tapi baru dari yang jengaru pada kecilai menjadi ibadah yang seperti lambat ini agar kecilai duai jumi dalam upah berkunjung Pope Francis belakang no ha ke sinagog menstep desa Cising ia luplang benda pemuka diocese rangkap dari Indo Kirimnyam tapi kipai jom day bandelong yang ini kejuai Kirimnyam na benda ke mesti baca hai jom upah Pope Francis. Ya wamilat kumunong ni pateng John Petrus bat nong cerai ke kebalang jambi pun yok sup bat men junam hakbat jambi hableng ya dijimaya John dijimaya bat dijigi jambi ya kiba ula chakri hop ande asna putai dau trai di Yesus ukun jambi ubai berpasencar rekat bat me haji long ko bai jom bersih pukul ublay junam da junam amen. Ya kejimpen pasca hagalagi sutra berdek sinagog pengkenma ini ya kejinjob jom Yesus ya kapok pada kejingyap Henry hagastet sinagog jom kali ketayo kene kejimpen pasca jumi kenalang kejinsosi
dan kejingkat no Pak Buku Jengi Pope Francis Akapor yang Jiten Step Yangi Barok Bagi kebalan setelah kepercayaan Haga tu bejar tu step hi itu belatim Minapha Baktit Baje Haman lagi Paris Nila Duai Natrawa Mas Akapor Janme Bat Tunjuru Aman lagi triving di duai na kata kajing cat hai jang kemensin jang pa buku jengi upo Francis. Bat hari ni kisni ngalakhan ngalawer ki na kajing day jumur na jang ki para lendo. Bangi terwa terbang hari ni janme sakawai ka jing duai penbiang kajingnya saipot na benda upa buku beti jengi. Beli sibun, ya pi lendang, ya pi kibar ne kirimiam, banyak sok tilang bagi hagan isni, pancin benta hagan dijuduai, bad hagan dijingkinya sajpap, naga benta kejingjat hai jong upo Francis bagi jengi. Beberapa bagi je, kejingklat jong pa buku jengi, hagapon pasca, kalau kejingkremen, ya ni Hantam kibas yang kia mensin bat kibas yang si bat kene kepen pau kepen mau ini yang kejeong jong Paulus apostol ladang ini yat lang batu kris nginget bangin sakin ro engkat batu kris hak citi dengan umat Kristen belum dengan pendiri kata kena mana ni ayo ya boleh belai ini ya ni pa bakut balong serai nong serai kat nong serai unang yalam kat unang yalam ban itip ba ni pa bakut ni ulang uba as pa riu penriu kumta nong yer pateng nong kathet Petrus bakut harum ban Ulayalam ini kita dicerai bagi jingkai dulu hampo kini ikan asmen. Papaku jengi Pope Francis uladan kejingi kapaskan hatu kata-kata bagi jingin jumu bagi tam satri jumu kumunong yalam bagi nong cerai ula pensong nong rim yala kejingin jumu yakikan jumu ha Kris ubalamipan. Badai lagi dalam terai blay kuat mayu habis kapor pasca kapor jauh tinggipan. Pada kita bijingkermen hakum beri kapor bani sofia musim bani sosi kumbasosi apostol habau Yesus na hakem hapenya pada tem. Ai bagi Eucharis pukul habau Yesus penyitu ilade hak apostol upat iki banbam bakin dia jingslun India kata kejengkelmen, India jekim batmai, mengilu hati ni kapor, ipelang dari kejengkawai, kabau Yesus orang tolek atasin bagi kermayana, insaya kapor batmai, bat ujuru, insaya kejekim batmai. Ni teng hadu lesai kesni. Dan me tumbang ilum lang keteng jong Yesus lumipan, lagi pai cu, bantuai dan benda kejeng istay, bat kata kejeng jong lay ba. Ngitrawa benta nak benta musim jom kejingjat hai jom bakul jeni bat nak benta jom kebalan. Kotrai Jisu meu belajak ye kejingyak bat ubala penipat yang dibayar. Doai kejingim bom cukut bat kejing sebeneng hak musim jempa bakul jeni Pope Francis. Snap isnay yang ini bertrai. Meu balasai ko dia Pope Francis gagabaptisma bakul. Penyeu yai lambat kirukut jami. Snap isnay yang ini bertrai. Meu balaksa yai gagamesbat kasnam jami halor keduan kedupat man kasni. Kadba inang imnang sa agami kasla percay.
ai ya biting suk benem kom chikut snap is name ni Christ bahwa menjadi ni dalam ini tempat dan kita berdoa. Terus ini dua ini nak kita jinjat hai jom Pak Koji Pope Francis. Pada pelai ini nak bawa jam dunia, but dunia dan ai ini kejisuk leh dah terus try jadi. Amen. Pada ujung musim mensau habat pukul di Jingai bagi lavanda menduk tentang ini makin kelalong kamen batasnan jauh try di Jesus berlangsung ini bantuan mentai yang dijimaya lemar bauti habis belai na yo ulan simyo ku nagabayo yami ladwai kentu ulat dia belai ng sinran wong Toshim, Bartoman negani Pibano, Namar gani Kalom Kamet Jana, Yaman IT, Na Kabentai Jomki. Akajong kurang kelaiman nasim ya berkuri berwai yami ladwai kelku balai nasimran wong toshim batodi nagani kibaro nama kene kalam berkuri congasnan jana jang kitang matmai kakon jukul ya berkuni nagabentai jompi banna bentai babun na bentai cima ketipa lole digani banten mau yang kaji bayar jauh tertinggal. Hakmi ukuran nampak jauh belai. Hakmi berkenal lagi buat jauh tak percaya. Supaya masyarakat saya beri kawai jauh ukuran nampak. Oh